Hai menaza ting choma I zai hai menaza Zeme man sa channel ga klum delay. Nama interview zikrev zikya ting kum chama zan kai zik chum. Ntak mai ting chog de rein sa Zeme kogne. Paulia ga radley. Northeast Manipur gina Assam mahur kachangba garim puiki gadiba Tulan National Highway 137 sublam ge nznai chekyu zikre tingkum chama jang khaije kachum kamai ge Zeme man salam gina Zeme Student Union Assam ZSU egu President Peu Azang Ilyas Penmeze National Highway 137 Tameng long banai Mahur Road gu compensation ngora hange charangkang changlum leinigu beneficiaries list deuze neu gaibloge panekakze hingde Ministry of Road Transport and Highway Land Acquisition under NH Act 1956 gu point number 11-2 banai A and B gine rangbligumze newspaper man salesige published rahang ler hanga indiaram go hindi pisige lamuile zakachedle the section 3E of the NH Act 1956 gu hindi gine rangbligumze madu kenambe gale zarangdele zai pakana be point ze Zeme man salam gine ZSU president Azang Ilyas Penmeze samne khakadai dele I Manipur tameng longgene Assam mahur kachangba garim puiki sublam gine charangkang ngoblam ge compensation beneficiaries ngomle nize nang daiko some message pe changane loze khane dile chpolo ge panak kak daise namai anui Zeme hanam ramge lungme hange pihi ibe pedo ibe opportunity ngobze anui Zeme hazad me hange rana hingnam gaidele jaga chedele chpo ligumze kiteu ke saklamge ntingze haname next generation hasolu hang daram hange mpui ibe pedo ibe changler hange haguize numte zelamuile jaga chedele zana mai Manipur Tamenglongana Assam mahur ka chambagarim puiki gi dibe two lane national highway sukebge compensation anui Zeme ma ka charangkang ngora hange changlum leinize Zeme man salam gane richa gaibe sampe gaidele chipo ligum za aipo ka charangkang ze nangnui khaning metu changrang zena hanam remer hei hangka ga daibge misonga ze patau ka nangge za haname ringting te puibe ka charangkang changra hange kagana hadui tingkai ge takaibe ka charangkang changmar hange Zeme man salam gane sampe changaidele Nagaland Zaluke Velige Anui Zeme Ramana Tuna Kadei Lune Mahanga Kadeize Maduka Klebe Zakabok Bagaze Zai Miramugu Suna Pemidu Seze Zozela Dele Zakachedele Zai Tigek Day Pemiga Tam Zelamui Garim Puiki Nabaza Kadei Pemi Humbigu Zagarim Puiki Tuna de Baza Kadeize Pemise Bigule Zakachedele Zai Tuna Garim Puiki Wangma Pabam Ramagado Solung the Zene Garim Puiki Wang Chankam Gule Zakachedele Zai Tuna Nagaland Zaluke Velize Anui Zeme Hangeze Center Dilang bedele Northeast ge chipo zigene chuna kadai pe mi sebitinge pe mi hung hang maga anui Zeme changbui meleina Assam Manipur Nagaland ge bamra me gadai je chi Zaluke veli ge miram zemne lukam mabuso ge lulena ile ka chibigene ai ge salya dele zan hai mena chi rahange ai ka chak pe sona gadai je anui hanga dilang bedele chipo zigene midaga changbui meleina Zaluke veli ge kadai lu rahange lag rahange anui kang pe suikam ne me phone number 87610341995 banai 60036309291 iPhone number ge nangni halaglu je kadai je lura hange neulu duile je ka chedele The Assam Dimahaso District Haflong Longmang Chaiki ge Mipo ni Zobiki Reliance Trends ge chuna offer tez bamze namai nalang bedele Reliance Trends Mipo ni Zobiki ge chuna offer tez bamze Mipo ni nangna changchumze high squeeze rex squeeze squeamy hatsaidi na nang takune hatsaida rahangge changchumze high squeeze rex squeeze squeamy ngaudai gole je ka chedele aize buy one get one free ka chebegum ko dele za ai Mipo ni ka hatsaibiki Reliance Trends ge je hana poina piketing ke suru ko gune chuze ke chingme puni ke changbra me ngaukam gule je ka chidle ipo sorum let be he setting chon che squeeze minute him rugene tingmuin che de se minute him ruria le je la le je ka chidle chipo zigena anui Zeme me za za cham cham me midage charangkang bam leina tinglum tinghang do za hata tinghang do je ha chain to didle
Assam go Chief Minister Himanta Biswa Sarma ne Manipur state ge kaklebe pet balam ge anznai nteu zikre tingkum chana jang kaje ke chum kamai ge Manipur state ge wang changa je Manipur go Chief Minister and Biren Singh je Chief Minister go Secretariat ge ne ngau hadaw ga dele je ka chedele zane tiga Assam go Chief Minister Himanta Biswa Sarma ne chuna ba me representative state legislator zane Manipur go Chief Minister zane civil society organization maramaze ngau hadaw je ngom pawgai dele zane Assam go Chief Minister ne medium soga saja Manipur state ge panang kyawang changje tiga sam go kike ge sam sase blin je India ram go Union Home Minister banai India ram go Prime Minister Narendra Modi je Paulia gai gule je ka chedle za Assam go Chief Minister Himanta Biswa Sarma ne Manipur state ge wang changai lu je ko kige suite me leader marmaza ngo daw je ngom pogai makta dele je salai Zane Indian Meteorological Department IMD mine sajen znain chewkyu zikre uting kumchama jang kaije kachum kamai ge cyclone biparjoy kachbe natri rating kaije Arabian sungklinge wangdale je kachedle zachi Arabian sungklinge biparjoy cyclone natri rating kai wang bgne Pakistan ge dege za Indiaram state ke chambe Maharashtra Goa zai Gujarat state ge du dei tawdle je kachedle za IMD mine saje ai biparjoy cyclone natri rating kaije kun takak kaima daira wangule jaka chedre zachi poroga Indiaram Gujarat state gize natri ai hrating kaije wang chi sangje wang hange kanom dele jaka chevle za Arabian sungklinge natri hrating kai wang bgre Gujarat state Indiaram ge deito ze poster me dagaiber ma dei put kamdi dele jaka chedle kagne chunare changja tingkai je pren chimpia mrei lesdu tingkai je pren chi sangja ai sona wang hange hanom ga dele jaka chedle chipo jigne NDRF mramadu gike sungkling tairamige langai zen hakat temra mesdu sungklinge chuna pihiga hakate mara hange kumwang kamni dele jaka chedle za Indian Meteorological Department IMD mena North East state getting rui hange rangai ka kadai be Assam banai Meghalaya gen chewkyu zikre ku na kre ku chumle tingje rui changole je achedle za aisona tingrui kanchbe wangdara be Arunachal Pradesh Assam zai Meghalaya ge namai hachai kak tar hang ba Zeme nulunge wangole je achu zana Manipur banai Mizoram state ge chewkyu namai gena chu zakre ku na ria chomai ra tingrui je rui changole je kachedle Zai Nagaland Juneboto district ki iku kulogam puimina poine peting kum dai ko za luichi mangmane kdui be dele za achedle ai polam ge ki iku village student union mane kuloge psui temra me zan state ge psui temra me concern authorities me za ki iku kulogam puimina poine ting kum dai ko za luichi mangmane kdui be blam ge action ge sabe pe range rangai dele za achedle ai genan mind chekyu zikrev zi ke ting kum chana jang kai ge chum ntak mai ting chog de rein sa po beza loi gai delay pi gai zankinga nimlei ne je to delay Assam Dima Haso district haflong hachai ki ge mamro zobki dilang by one India family mart ge chuna offer te de sang zela delay mi poni hachai ni me maro cham be hachai ni me za aipo offer te be wangdar ba nchekyu zikre ze minge mai design loi gai dai dulei nang mamro hachai range high squeeze mi ka hachai bi ge anta na chai der hang ha ke zeringe mi ngau dai gu zera changke ze hai me dai zera squeeze mi chai gai bge nta na chai der hange hai na zeringe mi ngau dai gu changna za hai me dai zera squeeze mi chai gai bge hai mi ngau dai gu zai changsna za hai me dai zera squeeze mi chai gai bge changna mi ha chai der hang ta na ngau dai gu le za aipo location be bam ze one India family mart bam be bam haflong hamring di cinema hall PWD office gu opposite ge lalei je ka chedle aipo offer lam ge chin si ne milena wang zen ne lu dile je salei